tiče poštovanja, jako su ispoštovali termine, dolaze apsolutno i kad mogu i kad ne mogu dolaze u termine u kojima njima odgovaraju 5 popodne, ujutru i stvarno su disciplinovani, sve mi to snimaju, sve to šalju da mogu i drugi igrači da vide. Što se tiče tog dijela, stvarno sam preponosna na njih i mogu tek da zamislim šta će tek da rade nakon nekoliko mjeseci kad stvarno zagrize, jer su ovo još uvijek njihove te predsezonske pripreme. Već gleda odlično, mislim da su poznavali sa fakulteta iz Sarajeva, sa redovnog studija. Ja bi tu ne bi izostavio naravno Irmu Memagić koja je stručnjakinja u svom domenu. Sve troje zajedno radimo da sklopimo neki mozaik koji bi nam svima pomogao da budemo bolji. Ja bih se zahvalio i njihovo ime i svoje. Ja sam se nakon 10 godina vratio u sport, trenerske vode. Inače sam po zanimanju profesor sporta i tjelesnog odgoja. To je moja ljubav, to je moja želja i ono što želim i volim da radim. Hvala ovoj cijeloj mladoj ekipi, fantastičnoj, koja radi odličan posao. Ne bi nikoga isticao. Hvala im na povjerenju i na ukazanoj časti, na neki način da budemo dio ovoga zdravog, lijepog, mladog sportskog kolektiva i nadamo se da ćemo ispuniti želje i ambicije ove ekipe. Pa mislim da je to ova energija i mladost i na neki način i ovi stranci koji su počeli dolaziti, što mene pozitivno iznenadilo, naravno mislim na Amerikance, to njihovo želja i kada dođu tu, kada vide koliko smo mi gostoljubivi, gostoprimivi, koliko je tu opuštena atmosfera, da nema nekih sad prevelikih zahtjeva, mislim da onda se oni upoznaju s prijatelje i postanu opušteniji i na neki način postanu naši domaći, da tako kažem. A mislim da hoće, iako je ove godine, kao što znamo, da su ujedinjene lige, tako da će to biti puno kvalitetnija liga. Mi ćemo dati sve od sebe, kako na trenizima, tako i na utakmicama. Drago mi je što radimo po planu i programu, odnosno po ciklusima, mezociklusima, mikrociklusima, koji su sastavni dio, neki temelj sportske pripreme, kako i tehnički, tako i taktički. I nadam se da će naša uložena energija, vrijeme, trud i znanje ovih mladih ljudi da će donijeti rezultat koji bi, zadovoljio svima. Hvala.